Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sallallahu wasallam ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bisunnatihi ila milqah. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemangnin akong Allah subhanahu wa ta'ala mapipiyatan usan langon. Rakso mga pamilya tano, pemangnin akong Allah subhanahu wa ta'ala. Pakambarakat na yan rakita no sa mga oras tano, sa mga ipapaganad tano sang kaya kitabut tauhid nagupagisabutan yan raktano raks minggulalan tano mga bangsa ko mga ripno Allah iman to na siya tanong miya taman sa giyang kaya ikanam pintuan babu tafsirut tauhid wa syahadati an la ilaha illallah pintuan na ya o tafsir o kapakaisis ako Allah wa syahadatu an la ilaha illallah nagusuka saksi sada atitu Tuhan nafsu-suatan simbaan armor ko Allah. Mi aloy tanong ko pagampagan ni na video malagid sa maana agyang kutwa tauhid agyang kutwa la ilaha illallah. Hoy. Malagid dito sa maana agyang kutwa kapagaysi sa Allah subhanahu wa ta'ala agyang kutwa saksi sada atitu Tuhan nafsu-suatan armor ko Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala Allah ta'ala أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب وقوله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني وقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله وشر هذا الترجمة ما بعدها من الأبواب جنك إيا تفسير التوحيد تفسير لا إله إلا الله na aya kiam basaon udi na aya kiap makna iron ni Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah na tigi manuto haqiqatu tafsir at-tauhid kaya ko mi pakai sa ano antono ano ni tafsir at-tauhid skati ayat tigi na kamataan ni sangka iya tafsir at-tauhid al-ilm wal-i'tirafu bi tafarrudir rabb bi jami'i sifatil kamal sekanya natigin sukanal na gusto ka kung pabliiron sa mataan na bitafarrudi ar-rabbi bi jami' sifatil kamal gyung kuta kinisenggay odi na gyung kuta kaya pakataram bisaw kadnan sa iko mga sifat ataruto mga sifat ang mga pipiya wa ikhlasil ibadati lahu na gyung kuta kapag ikhlasiron seiko diun di kasuatah wa dhalika yarji'u ila amrayn na siya to pagndud sa gyang utwa dua timan siya to pagndud sa gyang utwa dua timan kapag kaya din dan yung sabuta pia okay na siya senyo kasabutan pia pag nayron pagndudan yan na nafyul uluhiyya kullaha an ghairillah so kapag adaatano ko mga pangintuhanan kapag miad atano ko mga barahala langon na upamanami ang intuhan sang kai aliyawaw alupa na pakamiyadaan tano sa ayabun tala ka pakamiyadaan tano ron na tarimaan tano dadan isa kirambu dadan sakataw kirambu au bamakakakabnar sa gyang kuto akapsimbaon malagid antaw aka malaika apsimbaan odi na nabi apsimbaan odi na barahala apsimbaan odi na mga kayo mga ator apsimbaan na kailangan matarimatano sa tiksa panarim adadan asakataw kirambu ang makakakabnar sa ubasiran masimba ubasiran masuasuat okay. Ikadua na ithbatul uluhiyya wahdahu la syarika lah ikadua pagandudan yan na gyang kutwa mapakatanto tanu amata na sa mga simbah
Kala mo lang wabuntal asimba na ayabu aki kabnarun na subus Allah subhanahu wa ta'ala. Ginan tafsir ang kaia tauhid. Ayam ano to na si ko oriano kya saksiin kon sa dati to Tuhan absu-suatan na mi pag-uno tayan din agyang ko to mataan aso salakaw ko Allah subhanahu wa ta'ala sang kaaliyaw alopa di mangin Tuhan o piang mga manusia mga Tuhan niran mga katuhanan niran na may praraksya na di tano tutarimaan. Paman na matatangkad sa ginawa to na mata na gyuto na didig na ribat. Way. Mata na gyuto na didig ago ribat. Aginan ni naging mo tauhidul uluhiyah. Aging mo kapakisi sa tanong ko Allah subhanahu wa ta'ala sa iko kapsimba tanoron. Di tanoron di ikapan no atana. Nah, paganay ay ni dalilian nagyang ko to ulaika alladhina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab. Dito man napapanunggan way niran, papamangnian niran sa mga tabang, papamangnian niran sa mga kailangan niran, di iran di ikumpablihan sa mga problema iran. Dito man napapamangnian niran na tigo Allah subhanahu wa ta'ala. O pa man na sumangat tao, na ad na pupumangnian niran ang mga pangintuhanan niran. Akin wairan mga katuhanan niran. Na ad na mga tao ayakin wairan ang mga katuhanan niran na mga malaika. Uy. Na daa sa laro mga malaika. O paman na ang yasaro sa mga malaika. Sa giyong uto kya ko ano mga tao mga pangintuhanan. Ad na mga tao aayap simba niran na mga nabi, adna mga tao ay absimba niran na sumanga salih, adna mga tao ay absimba niran na sumanga jin. Adn giyang kaya aya kabasiron nagyang kaya aya na giyang kaya aya na upama na adn kong mga tao absimba sa jin, adn kong mga tao absimba sa jin. Orian niyan na miyag Islam agyang uto mga jin. Si kaya pag Islam mga jin na kinwasiran mga manusia o pa man miya tatapsiran sa yung utakapsimbo iran sang kuta mga jin. Dasiran upama pamag Islam. Na giapim sa inyo Allah subhanahu wa ta'ala gina naman adinyo di pamamangan niya sa tabang, gina naman adinyo di isuatan, gina naman apsimba niyo. Ulaika alladhina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab. Na diiran man budi ipamangilayan sa ukit ikapakaraniran ko Allah subhanahu wa ta'ala. Diiran man budi ipamangilayan sa ukit ikaswasuatiran ko Allah subhanahu wa ta'ala. Diiran man budi ipamangilayan sa ukit kasimbairan kapangunutaniran ko Allah subhanahu wa ta'ala. Ay maanaw to, ibarat yan, nagyan naman at igual Allah subhanahu wa ta'ala, agyan ka na mga malaika, apsimbaan niyo, na di mamudi ipamangilayan sa ukit ang kanan ang mga malaika o andaman ay kasimbairan ko Allah. Nasama to na siya butso ang nganro. O pa man na inon niyo di suata, inon niyo simba, inon niyo di ipupakaran agyan ka na mga kaadno Allah subhanahu wa ta'ala, mismo siran, na pupumangilayan niran sa ukit, ando man ay kasimba irang ko Allah, ando man ay kapakaran irang ko Allah subhanahu wa ta'ala. Nagyuto iraya ganuto, o pamakaso, di isuasuatan o tao, sang kota masa, di niyan di isuasuat na malaikat, di niyan di isuasuat na tao, amiyatay, o di na damatay, di niyan di panunuatanan, simba niyan. Na, o di siran pa kang gayaguna kung mga ginawairan, kadiran ko gupan sa mga ginawairan, awi kadua na papamangilayan niran sa ukit, ano man namang buhay kapakaran niran ko Allah na siran yun yung isuasuatan. Okay. Na ginan pakabetadiran. Ginan pakabetadiran. Subhanallah. Qala Sheikhul Islam, pituro Sheikhul Islam, wa hadhihi al-aqwalu kullaha haqq. Ginati na lang na binarakatero upama naging ito adna mga jin, adna mga tao apsimbo niran sa mga jin, orian yan na sa mga jin na miyaratiya ko Allah subhanahu wa ta'ala na piyamangilan niran sa ukit, ikapakaran niran ko Allah, adma na diiran di itero na adna mga tao apsimbo niran sa Isa, agus hinaian, agus Uzair, orian yan na miyaratiya sa Isa, miyaratiya sa Maryam, miyaratiya sa Uzair, palay ni mapaparati ang Allah subhanahu wa ta'ala na pupamangilan niran mong sa ukit, ikapakaran niran ko Allah subhanahu wa ta'ala. Na ano man ay atigo Allah subhanahu wa ta'ala, di no di kasuasuata.
kapsimba niyo sa giyang kanan pepemangilan niran sa ukit kapakaran niran ku Allah Subhanahu wa taala. Nah, la ilaha illallah. Ikadu dalil ami alusaya nagingot wa kataruyan wa idh qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Guni ku terun o Ibrahim ku amaian, subhanallah. Guni ku terun o Ibrahim ku amaian nagus iku pagtaunian. Innani bara'um mimma ta'budun. Mata nasakan na angya sa kukunganin adinyo di suatan. Nganin absimba niyo. Illa alladhi fatarani. Inuntab atigin sumiyadan rakan. Wa hadhihi al-ayatu yubayyin fiha Allah mawqifa Ibrahim. Gin kaya tigin na aya hati Syekh Mansur As-Suq'ub na pepekarayan saya Allah Subhanahu wa taala agian kota mauqif tindag o Ibrahim min walidihi so tindag o Ibrahim ku kipepantag niyang kiyamayan nagusi ko pagtaw niyan alladina asyraku ma'allah o pamana sa agian kota kipepana ko to nirang ko Allah na antun imiya tindag o Ibrahim kayfa da'ahum falamma lam yastajibu tabarra'a minhum wa hajarahum. Kagiyo ko pamana kagiyo ko madulun yan siran sang kota kapakaisi sa Allah kasuasuata ko Allah Subhanahu wa taala na antun onon imiyam betad antun onon imiya preaksoniran udi na kayfa da'ahum antun onon ibuntal miya presultan yan ugiin na kagiyo ko dairan tarim kadiran tarim aso panulon o Ibrahim suama o Ibrahim na danyan tarim aso panulon watayan Ibrahim. Falamma lam yastajibu nakagiyo ko diran tarima na tabarra minhum. Aya pinggululo Ibrahim na miya mukas kiran sa kataksilan. O hajarahum, inawaan yan siran. Inawaan yan siran. Mga dalil panayasa, kanaba kakakapitan umano siya suturuan. Kaso Ibrahim na kebayaan yan, karila iwallah Subhanahu wa ta'ala, kaya mayan, nakagya di karilaan wallah, kakagya yung utakabubaloy niyan musyrik. Kebayaan yan na maturos siya mayan, kebayaan yan na makasulod ko agaman yan, nakagya. Di kenapa matatangan o Ibrahim alaihi salam suturuan na siya mayan na miya tetap sa gyung utaka pepena kutunyan miya tetap sa gyung utaka tagasian ulo katagasian poso away innani bara'um mimma ta'budun ay makna gyung utaka apa mo kasi sa kataksilan ay mutabarri'u min kulli ma ta'buduna min dunillahi min al-asnami wal kawakib wa ghayriha nasulqala wa psimba niran sang kutamasa na angya sunso Ibrahim alaihi salam ay ungangan rup masaging uta illa alladhi fatarani inunta busumya dendrakan inunta busumya kamu ayan drakan miya dendrakan na aya ungangan ro inutu dagiro so Ibrahim illa Allah inunta busu Allah inunya no to dapakatan Allah inutu ayabu apitero yan na inunta busumya dendrakan qala Syekh Ibn Uthaymin wa innama qala illa alladhi fatarani wa lam yaqul illa Allah li faidatain adna ka kwasi adwati man guna sagyong utadan yan kagiraw illa Allah kaaya pitero yan na inunta buso miya dendrakan dan yan tero ay inunta buso Allah paganayron nagyang kutwa miya dendrakan na ani ang kiran mangguna nao aya patot di isu-asuatan aya patot absimbaan na so miyangaden aya patot absimbaan na so miyangaden ikadua na an mapakatan to Ibrahim so di iran di panuno atanan ang mga barahala na ribat nagukadidigan ka kana basiran imiyangaden okay gitu ikang besan niya non sa inun tabu sumiyaden rakan masyaallah dito ko mawangan sa Quran subhanallah ikatlo dalil ذكر المصنف قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم Pemana gini mga ayat na lamun na tafsir o tauhid tafsir yo la ilaha illallah gini makna tafsir la ilaha illallah tauhid ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah kinwairan so mga ulama iran na gusto mga barasimba kiran arbaban min dunillah akatuhanan asalakaw ko Allah katuhanan asalakaw ko Allah anna haula il yahud
والنصارى اتخذوا أحبارهم وهم علماء ورهبانهم وهم العباد معبودات من دون الله وهذه العبادة بينها النبي صلى الله عليه وسلم وفسرها لعدي بن حاتم حين قال إنهم لم يعبدوهم. Awai, kagi ko mitro nagiang kaya aya na so isa ko mga sahaba ridwanullahi alaihim nakagi aya pa asal na padsagyan ko ta mga tao adnap simba niya na kuan pamanas ko mga Yahud udi ako karibat na sinipad ko mga Yahud agyang kaya Uddi bin Hatim na sumil ko agamatan o agamis nam Allah alam kagi ko tup kalipat si ko kabati ako ron na kagi ko mabati agyang kaya aya ittakhadhu ahbarahum wa rahbanahum arbaban min dunillah kinwa iran so mga ulama iran agus so mga barasimba kiran arbaba mga pangintuhanan asalakaw ko Allah subhanahu wa ta'ala katuhanan asalakaw ko Allah subhanahu wa ta'ala natigi Uddiya innahum lam ya'buduhum kenapa iran pisu kenapa iran sinimba agyang utang mga ulama pamanakagi katawan uto Uddi kaskan yan na anda nga pakasal na Yahudis kanyan di kutub kalipat faqala napitero yan أليس كانوا يحلون لكم الحرام فتحلونه ويحرمون عليكم الحلال ويحرمون عليكم الحلال فتحرمونه تقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدي أيا بتديونا بك حلال نيران سو حرام na piyaka halal yung mambusa ginawa niyo agu paka haram niran so halal na piyaka haram yung mambusa ginawa niyo badi gina ni betadiran tigo Uddiya oy gina ni betadiran na tigo Rasulullah SAW fadhalika ibadatuhum na ginan den ikiya su'atayranon ginan den ikiya simbairanon oy sama nuto na ayat sebutan ro sa giyong kuto lagi dito ayat sebutan ro sa giyong kuto lagi dito fa ibadatuhum hiya min jihati annahum ata'uhum fi at-tahlil wa at-tahrim إذ التحريم والتحليل حق لا يكون إلا الله فمن أطاع غير الله في تحليل الحرام وتحريم الحلال فقد اتخذه ربا ومعبودا وجعله شريكا لله سمانوتنا أيبون تلبس كسوء تيرانون Nagyong kutwa kaya pangunutan iran si iko mga ulama iran nagus iko mga barasimba iran ko kaya pa ka halalairan ko haram nagu kaya pa ka haram iran ko halal aginan na kabnaranan wallahu subhanahu wa ta'ala dagi kabnar sa na manusia so piya ka halal wallah na di ka pa kayo bang ka pa ka harama so piya ka haram wallah na di ka pa kayo bang ka pa ka so piya ka haram wallah na di ka pa kayo bang ka pa ka halala oy ميالو ابن شيخ ابن تيمية شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر أن طاعة من حلل الحرام وحرم الحلال تكون على وجهين أي بتد أجينكو تاو إنو نتانيان سو بيكا حلال حرام نقو بيكا حرام حلال na ينكا أدوه paganayrong أي يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل فيعتقدون تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله اتباعا لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل فهذا كفر o pamakasaka nakatawan ka katawan nakaagito na inisambi utuko agama wallah na fayattabi'unahum 'ala at-tabdil na miyangunutan kanudin sa kasambian niyo so agama wallah so kukuman wallah apya ka haram yan agyong kuto halal nagu piya ka haram yan agyong kuto haram na piya ka halal yan agyong kuto halal orian yan na sakano na piya ka haram yo agyong kuto halal na piya ka halal yo agyong kuto haram na upama ka pinggulolan niyo to katawan niyo agito na kasambian so agama kasambian so kukuman agama ittiba'an li ru'asaihim sa aya kaya pangunutan yan niron na agi onotonot yo sa giyang kutwa tao onotonot yo sa giyang kutwa mga ulwan niyo naginan nakakakapiryanan oy kakakapiryanan ikadua ayakuna imanuhum wa i'tiqaduhum bi tahrimil halal wa tahlilil haram thabitan Baloy sa mga tao ikadua betad na tatarimaan na haram so haram halal so halal o gaid na miyangunutang ka sa giyong utwa so haram na piyak halal kanaba nga piyak halal o gaid na tatarim ka haram no to
kama yaf'aluhu al-muslimu min al-ma'asi, lagi do pa mo di ingulol muslim sa iko mga kadustaan, di makasina, di makapariba, nakatawan niya na magina mga haramai, katawan niya nagina mga haramaya. Oy, katawan yan so halal, katawan yan so haram, ugaid, nagyong kuto haram na din yan ingalabakan. Lakin fi'luhu min babil hawa o tahsil ba'd al-masalih. Away antapyan ro na aya din yan unikang galabakan, nagyong kuto kapagunutin yan, kubay aginawan yan, o di nagyong kuto para ad na makuan yan, nakamampian yan, fahadhihi ma'asiyah, nagyatigin na kadustaan. Ma'asiyah azim, nagyatigin na kadustaan na mala, away. Nah, ikapata dalil. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Adno to kung mga tao pangambaal siran sa mga pangintuhanan niran, mga barahalairan. Panunutan niran as-salakaw ku Allah. Orian yan na yuhibbunahum ka hubbillah. Agyo ta mga pangintuhanan niran na kebubayan niran, sa lagi lukap kebubayan ku Allah subhanahu wa ta'ala. أي معنى أن الله ذكر فيها أن بعض الناس من المشركين يتخذ من دون الله أندادا ونظراء وأشباها يحبونهم كحب الله. أدن كما تاو سانكوتا مسا أبد كما مشرك kusiran sa mga barahala, mga sulagid uli na ipagabayaran ko Allah subhanahu wa ta'ala. Kebubayan niran agyang kutua, kebubayan niran agyang kutua diran di panunuatanan, kebubayan niran agyang kutua mga barahalairan. Oy, fawaqa'u fi syirk, namiulog siran sa agyang kutua kapanakoto. إذ إن المحبة المقتضية الظل للمحبوب والخضوع له عبادة لا تصرف إلا الله. Kamata ana so bebaya oonutan kapangalim bebaan oonutan kapapasyon oonutan katepapay oonutan akasurindir na simbanan ada makakakabnaron arumwar ko Allah subhanahu wa ta'ala. Naginan ibubaya akipupantagan tanong ko Allah. Kebubayaan tanong sa Allah, raks agyong kutwa kapangunutan itanoron, raks agyong kutwa kapkalak tanong, raks agyong kutwa kapangalim bubaan tanoron, katepapay tanoron. Gitip teroon bubaya tanong ko Allah subhanahu wa ta'ala. Agyong kutwa katepapay, agyong kutwa kapangalim bubaan ko Allah subhanahu wa ta'ala. Agyong kaya mga tao na siyasiran di itepapay, sang kutwa mga barahalairan. Siyasiran di pangalim bubaan sa giyang kuta mga barahalairan. Mialo saya la ilaha illallah. Kailangan na sububaya ko Allah subhanahu wa ta'ala na mauna din kulangon o kebubayaan utaw. Opoon adna matuon adna bubaya ka ko tao o di na ko mga kaadno Allah bubaya ka pangalim bubaan bubaya ka panunuatanan na may panakutungan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi din pa agyang ko mga tao anna ba'dahum yuqaddimu wa yufaddilu ziyarat qabr an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala ziyarat al-Ka'bah. Adna mga tao amastum uniran ibarat yan na adna mga tao amastum uniran ayayran di mapamisitan agyang kaya sukubur Muhammad sallallahu alaihi wasallam adigyan kaya Ka'bah. Mas tumuniran ayay mapamisiteran o mga masiran sa Saudi na mas tumuniran aya kasunganiran na sukubur o nabi adi sa basiran makasung sa Ka'bah abasiran makapagumrah na marayaganan mas kabubuyan niran sunabi adi so Ka'bah nagyang ko kininggulalan niran ro yuta kaya pamisiteran ko nabi sallallahu alaihi wasallam na bubayaran to ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si kukuburan pamisiteran ko kuburan na bubayaran to ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ugi na lagi do bubayaran ko Allah subhanahu wa ta'ala. Inirap pengiran so bubayaran ko Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa disiraon di mamangani disiraon di mga limbebaan upama na bubaya tantud na susubra bubaya kailangan man upama na mga tao sumyong sa Saudi ibarat yan naro miya naro sa gyung uta kabro nabi gyung uta ko banyan ada pa naro sa Kaaba pagumra panay haji da ibarat yan na gyuto na bubaya o to misubra oy ayumya pa ko nang asok bubaya ka si ko kaadno Allah subhanahu wa ta'ala di sububaya ka ko Allah subhanahu wa ta'ala odi na miya pa palagi di ka gyung uta bubaya ka ko Allah gusto bubaya ka ko Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mauna din sububaya tanong ko Allah subhanahu wa ta'ala nagubuso bubaya tanong ko Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagubuso bubaya tanong ko mga los tanong oy na wa'lam anna qila fi ma'na yuhibbunahum ka hubbillah gyung ko to kaya giraw niya na yuhibbunahum ka hubbillah
kebubayan yan si kebubayan niran sa mga barahilairan sa lagi dukap kebubay ko Allah. Na dua tay manutoy maana. Pagana maana na annahum yuhibbuna ma'budatihim kama yuhibbul mu'minuna rabbahum. Pagana maanan yan na kebubayan niran sa mga pangintuhanan niran sa lagi dukap kebubay ayo miya maratiyak wallahu subhanahu wa ta'ala. Pagana ito maanan yan. Ikadua maanan yan na annahum yuhibbuna ma'budatihim kama yuhibbuna Allah. Siran na kebubayan niran sa mga pangintuhanan niran sa mga barahilairan sa lagi dukap kebubayan ko Allah subhanahu wa ta'ala. Fa hum yuhibbuna Allah. Siran na kebubayan niran sa Allah subhanahu wa ta'ala lakinnahum sawu ma'budatihim billahi fil mahabbah. Wagi nakagi ini isu lagi diran sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ini rap ngiran sa Allah subhanahu wa ta'ala sa giyang ko takap kebubayan ko mga barahilairan. Wa hadha huwa al-aqrab. Naginan imaran ya maana ini. Okay. Ikalima dalil na man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu ala Allah. Sadun sa terun yang la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah nagu inungkir yan. Kaya pirian so nganin adi suatan as-salakaw ku Allah. Kakailangan na maunggir ka. Paman napisak si anak ada dito Tuhan suatan ku arumar ku Allah. Na raksyan naging utakyaong kirang ka ko mga pangintuhanan ayamanan yan na mga pangintuhanan yu'badu min dunillah mga pangintuhanan as-salakaw ku Allah subhanahu wa ta'ala. Na raksyan nuto akapagungkirang ko. Raksyan nuto akaketang kadang ko na riba to nagu makasisilay to. Na amay kaginan mambeta do manusia pitero en sula ilaha illallah nagupia kakapirian so ayamanan yan na di manuno atanang ko salakaw ko Allah subhanahu wa ta'ala na miya haram o ba kaarasi so tamo kaya nagusurug iyan ayamanan niya din ka pa kayo ba malalim ang kutwa tamo kaya nagugyong kutarug iyan kagi mimbalos kanyan ang mapaparat yan ko Allah subhanahu wa ta'ala wa hisabuhu ala Allah na suka pa magitang nasi ko Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Na apyasya tanubog kaya tago isa diyan ka balasan ka naroon Allah subhanahu wa ta'ala law nagyang kanan ami aloy tanu ang mga dalil na palayanan makanggunan na o sa gyutoy titwa maanaw tawhid aya katimbala ina aya maanaw tawhid na si ko orian kaya saksi inkaw sa isa sa Allah isa sa absuatan sa Allah ada titwa Tuhan absuatan arumar ko Allah subhanahu wa ta'ala na susalakaw ko Allah subhanahu wa ta'ala amyangin Tuhan na palayan kad na ya mapakadedeg palayan kad na ya mapakaribat palayad na ketang-ketang sa ginawatan mo aging kanan kinuiran pangintuhanan niran ang mga barahala udi na pimbarangsan ang mga katuhanan na palayad na nan karibatan kaginan ikaketarotop o paratiya tanong ko Allah subhanahu wa ta'ala nagusi ko kapanuno ang tanatagano kapsimba tanong ko Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.